I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecraft preživljavanja ili ti je Minecraft Let's Play na 1.8 verziji. Idemo isjećava drvo. Ajmo. Već vidim jednu ovcu, dvije imali treća. Gdje ste sad, moram prvo da ih ubijem jer će mi trebati za krevet. Dođi ti vam. Ja neću ti ja ništa, samo da te ubijem. Gotovo si. Da, u 1.8 verziji dobijete meso od ovce. Dođi bre buljo. Jep, 2 mesa. Idemo malo šprint. Evo je treća, jep. Da, jepi. Imamo za krevet. To. Gdje smo počeli seći drvo? Evo ovdje. Idemo. Evo, već sam počeo biti gladan. Možda ćemo ti mala. Ima više mesa. Pošto na ovom otoku vidim nema... Čekaj. Stavit ću ga tu jer da bude onako. Da bude fancy. Idemo odavde. Što dalje odavde? Vidio sam, čini mi se ovdje spruce wood. Evo ga. Idemo tamo malo. Ne, ipak ćemo ovdje zbog toga što sviđa mi se teritorij. Imamo tamo spruce wood, birch wood i oak wood. Evo vidim tamo apple. Kak si dobra. Njam. Nećemo jesti zbog toga što ćemo napraviti golden apple. I pomoću golden apple začaramo, dobijemo začaranu i tako dalje. A dosta zazanci, idemo da sečemo ovo drvo i da pravimo našu malu kućicu ili ti pećinu. Da nađemo neku dobru pećinu. Pokupit ćemo oak, sapling. Ajmo, nemoj se strušiti, please. Please, malo parkura. Jep. Uspio sam. Ja mislim ovdje ćemo kuću. Poradnat ćemo mi s ovim. Ajmo porušiti ovo drvo. Pošto mi smeta ovdje. Ajmo već, imamo 6 i 7, to je... Sad imamo 14. Idemo. Oh! Fail. A rudnik ćemo negdje ovamo ovdje. Pošto to što dalje od moje kuće. Ajmo porušiti ovo. Produžiti malo ostrvo. Ne znam zašto mi neće skin. Ali ipak nema veze. I da, snimat ću na premium Mineplexu. Snimat ćemo mini igre. Ovdje ćemo za početak neku malu kućicu. Toga neka padne. I ajmo ovako. Jep. Ili ovdje ćemo, to je gravel. Idemo napraviti malu kućicu ili da završimo epizodu. Ajmo završiti epizodu, samo uvodni deo u moju preživljavanje. I to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se sljedećoj. Ćao!